Kita haganupan Bapa Inang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Paima menjalo buni. Dohal ni hapsayaw kita bani sadarion. Perlobe martonggo kita. Terima kasih Tuhan bani holong niatemu na tetap meramut kun buluh nami das bani panorangon. Siwala nami Tuhan menjalo hata haguluhan. Nagabit tadah ni partunduyan ban nami. Mendalani ari-ari na buluh nami. Ajari hamha nami Tuhan. Anjaha pasu-pasu ham hatamu gabi haguluhan na baru ban nami. Ibagas Kristus Yesus jalo ham tunggu nami. Amin. Bonih atak pe bohal ni hapor sayaon batta aina Yesaya 65 ayat 25. Yesaya 65 ayat 25. Surigala pakon anak ni biri-biri rak menapal singa menggagat na sinabi sungun lombu. Anjaha ulok mangankon orduk sing dongbe na manjahati atap na parsedahon banisap dulokku na pasingin nini Jehovah. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Kita ganupan kuriani Tuhan, hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ambilan tahun aima trito Yesaya. Bangsa Israel mulak pun habuangan Babel. Dasurutan isi dia anjaha membentuk organisasi na baru. Membentuk sada kepengurusan na baru. Anjaha perguluhan na baru. Tentu bagi do tantangan. Bagi do hamaholon. Tapi yang bila tahun memberes ada pengarapan hubani si dia. Ibagas Tuhan tidak ada yang mustahil. Haganupan doboi. Anjaha mujizat Tuhan terjadi do agi tengah-tengah ni si dia. Na sedang merasakan kegundahan. Na sedang merasakan ketidakpastian depe bani si dia. Tapi tengah-tengah hai Yesaya. Gabihite ni nebata lahu memberi pengarapan di tengah-tengah ni bangsa Israel. Hal yang tidak mungkin surigala. Pakon anak ni biri-biri. Anjahan ini singa menggagat na sinabi sungun lombu. Anjaha ulok mangankon orbuk. Sing dongbe na menjahati. Atap na persedahon banisap duluk kuna pasting inni ni Jehovah. Langa dong hajahatun. Tutu ondo si holni hurniagan pancholna. Bedoh kita bani zaman panurangon. Kadang langa dong be si hapor sayat te tengah-tengah hurta. Nini hurta buzur do iya hape na lang. Tumbo hajahatun bani hadirion ni. Tipu menipu. Marhite ATM. Marhite handphone pakon naligan. Haganupan do maguk hajahatun. Tapi hata ni nebata marhite Nabi Yesaya ijon. Maka taon lang adong bihajahaton. Dikala Tuhan marhorja. Anggo Tuhan na marianan itong-tongah ni sada tutuan. Anggo Tuhan marianan itong-tongah ni sada hajul mau. Lang adong hajahaton. Hagipi itong-tongah ni buhay masalah. Hagi itong-tongah ni buhay tantangan. Tapi ada damai. Anggo Tuhan hasomanta. Alanya kita haganupan bani nama muka horjata sadarion. Mari kita panggil Tuhan. Berhita dirita ipake Tuhan. Anjaha mahorja mahita marhite kehadiran ini kata. Aseguluh tahun boy tongong songon ambilan bani panarangan. Ada damai dan sukacita. Adong kerjasama yang baik antara ulok surigala biri-biri namar musuh kinan habege marhasongan ibagas Tuhan. Tentu bahak dohumani kelebihan dan kekurangan tengah-tengah kita. Tapi yang gue bagas Tuhan lang gabi partinggilan ay. Tapi gabi hasa daun na tubuh
Anjahagu malas ni hurga besemangat na baru doa. Tuhan tang kasuman kita. Amin bertemu kita. Terima kasih Tuhan bani holongnya temu. Natu tak memberi pengarapan na mangguluh benang. Asih hamba Tuhan na tetap mangguluh bani hadirin nami. Bani pekerjaan nami. Bani haguluhan nami sigan upari. Asida potan malas ni hurtungan hanami Tuhan. Godami tungon perguluhan nami. Anjahalang manduli hanami bani guluhan Tuhan. Anggo hamda tungon hasunan nami. Dos